Jo, čitav je u tebe. Ajmo. Aj kola. Jest. Da se vas nije pravi. 11.1983. godine. Mali, ej! Odi da me počeš nešto, samo molim te, odi ti se. Odi i ti. A ja sam rekao, idete zajedno. Evo, kolega. Daj ga zove. Dobro imaj veze. Dva prijatelja da piju. Jes. To je pravo. Sad jedan pogledam. Neke dvije, ali leto i za tebe. Ajde, malo. Eno, Alema, rado u toj kakviste. I Alema, kako radi. Kako preko praznika se radi, jevi ga, te. Ajde, malo, čuješ. Sad ja dođem da i vidim tamo Srbiji. A da gledam odmah, da. Uno ga ne znam. Daj nam ja radim kartu. Nemoj kada da žena vidi. Možeš ovako malo kao malo gledati svijet. Možeš struju gledati. Nema veze, moram te snimiti. Ali moram snimati. Pita mu je, pita mu. A u klub, idete u klub. Sam da ti slikam. Eto, ide u klub. Konj? Hoće vam se lijepo? Lijepo, vidite. Ovo sam gledati kameru. Ja imam sam dokaz ovdje. Hodoljublje ovo, hodoljublje. Sad, radi, otvorite. Mislite da neće imati dome, nije predviđeno. Ne treba. Brzo vrati. Ajde, Amle, tebi. Ajde. Drugi ekstira ima, ajde. Ko krade buje? Čekaj, dok Amle snimi njega, pa ću vidjeti. Hej! Brko se dole ispod koga... Dobro, Brko je ozbiljan. Brko je ozbiljan, uvijek bio. Aha. To lijepo. Koga će popaliti? Čeli trojka. Nivaj ti njega, nivaj. Te oblima. Zastavu je sad. Sad se mu truti boji sad. Ako ne dobijem poziv za Australiju ovih dana.
Ako te ne pozovu u Australiju za kengura, Bog ljubil. Einsteine. Einsteine. Padle. Sine! Daj, količno odavde, udaraj, nemoj se ja udaram. Ajde, slikaj gore ono kad se kockaš sa ispušta iljara i napiši svoje ime. Jel tako taj? Ja, tebe biti angene, gledaj ovo. Komu je to dao? Kada? Nije kredit. Nema se kredita. Ovo mi ga znali.